Kijk, haast. Misschien ik wel zien t-shirt zo'n toosje geen. Marina, ja. Eerst geleerd. Fisker me haast en ik vaart even Comataidh in de Gàidhlig ha Gàidhlig tron maar show uitgestra Microsoft Teams hoof klaarien uit femi boilen jammer akal nog hier goeie jou. Kun ik wel goeie klaar uit en jou na kunju jou aan ladig lien na Comhairle sa. Aliskele nak in een garretje ha. Mijn tikschen kulle doeg weet ha. Nisig kan boek garret me. Gyw ger hwnnws yn hiet chwsper ger hwnnws na cwnio eid hochglaich I fichad tan damin 2003 eichet agus y siwr son undachig, wil siw gundachig. Dach blyf. Dal y cwsper klaar y gwyth, mae ha ywyd bwyl yn y gwsper sy'n bi eid y klaar oprwch bwchogaif sy'n y klaar. Fe fe ffyw mal yn nisig bwyl yn dawfer eid y fel I at y klaar y ws y chwsper. Ieren is boel zijn jammer zijn jano aan draast de levier kuj microfoon no Teams levier klechke afhucht en tokker live. Die nog kinjach gewelschef ge enemige is ton husper emmechi als gewelche valent in je klechke maar ga je wien je gereja. Wordt in je klaar uit. Het bekewer. Doos is in nest van de dris husper is zijn taspenel tussen de keli. A torsten de keli I as an a be na nílenach. Náisio son fistrachu agus ha I a torst sechat fistrachu ma hasbenu leis de keli. Lyriki tealach Wilson agus maki nich go in tasbenucht an Comataidh in est agus bicodum ag buil kisten einach a stoi live. Sige herrlich. Appalachian schon chodum seo mi overwys ag ein toddi trefi is biadw nu. Bechulum brin treif mi ein yn teikeli agus yn immert agus yn opad hasin dianu an y stoneweg. So hier dod ymach ha mi o schon inschreif gyfyr addiwn is gach slide marsin ma ha ceis mi acus is Rüdigen is slide, maar geen geschu een adu agus be ferrest onze notion a slide een notion. Motion is a hitel mag de hansen tekeli. Was het tekeli han? Sinne has in a vierende jaar nu as a vale. Has in a kwant the doelges agus tokal doelges has in a viergen the Korean of Rossen Kudok an Gàidhlig. Gynhegus mi has yn dianu siynachus yn ma'n esiemplas ha tachet ys gyfiac yn edrych dawn yn hiachgyn sy le siynachus yn has yn y cloich ciol ha ciol o dydyn y China strach gydoch agos ha bwhyn obroch ac yn so ha gilod tachet ys yn ac yn agos has yn y codym yn obroch dy gynnu agos gyharyd dy gynnu o ges am i gdeir gyfysiad gyma Kudermach is Shalmi gave kudstene Luke Obrach hakken. She immert hoort dat de kun vraagje Hans Marsen ha gachskillige haset a togger hasen a fiegen die shit de goede lash ranne goes nog ran nulges ranne ganen agus hasen a toggelade get lees hafi agus lees vu. She saw a dit gma kudermach, she breathing space a home. She fachgof at the national hasin and linguistics and canon agus. Ha mi dolle inch gave de haun and breathing space clever. She Joshua Fishman a hanna gnade le an akkel ha seo. Vag majoloch is suichucht na Gàidhlig kudoch is va gra
Sgrifa leor mae ein a fioch canon. Canon vic man Gaelic Comhairle Bascus is Shinnerert, more Shinnerert. So you have to really create a space, a breathing space, where the language is natural, it's organic, but you do that by prioritizing the minority language. Such spaces become potential oases of authenticity and centers of increased cultural self-regulation. Its physical normalization represents an effort to provide basic normal interaction as a Hanan. It's a space of expression, crucial cultural transmission and maintenance. Agus this agus bifis acusha as na tehen Cailí a bhaun vig dune a gin scale and figure to go out hours and motion va dune a gaunsach as na tehen Cailí is fat a toggle and nuchas ach gahin. Agus ha breathing spaces aun iddyn hefoth man siampleth un sgial cafe an a mala clear far a togal Gaelic na héireann. Agus saith serim sé taishéin sin an a rexum far a clacha cumris. Agus go déifine ha buinean illa is fiocht na halapa fiochan di seo ianu. Ha códral in Inish, man ha fisacus cheanichat uglus an in Inish. Agus innet dunagin, innet Gaelic runagin hat hasa a ladag acha. Is ha lochran anish firskalt an glaschu. Position han he Cailí coloch, well, she achig ma bicca han. Ach, ha sin cthéitsin go bhfuil Giannu hús chuú ha fada goin man te Cailí bí dune tínastach agus bí dune a bríon bhí chéile fiú man a helat jóloch i the Cailí fan ha chobig sin ha an hóní dí tú cydig yn ila. Agus ha coignar a gopwth past únia códain. Agus ha tú lif fílanta sin ha a chiad chiacol a sialtyn. Agus iawn sich ddíseachga Gaelic yn heich. Chai ddíseachga taro ffilm taro fi yn y Gaelic. Agus iawn sich ffyrra la Gaelic ic a chodast. Ha trúrachga nam fídanich agus ddís nam modanich. Agus schon na heis an notion ha ddíseachga hat nasoig na ochdiac. Agus ha ddís an notion adar ochdiac agus is lehid. Agus an notion ha cydigin ha chorus kiat blin a gaish. Ha lehid tulich. Ha mi ocean shelton gave man ha a luco broch. Chan ocean nu de vision a trainig a luco broch. Chane baristas a honte mar gebieg. Hat a brien die dune hat sin stach. Hat a shane, hat a bisschen a gra die a luco broch. Stuch fern he na stuch bennen hees. Motion shaw a simpleth. Cúidigin ha gopad códain a séin a ggóil áran códaí cúidigin a tín ma tríc a stach. Chun mi cainteach an bhla sin. Donis. Agus ha sin a cruinigh datas biachgans molion fadla tíide ha feedback cards ac yn gach board ddain sin survey nŵddi cwdoch agus ha sin idd ar doi le na ha dune gra mamma Jane ha siw feic yn awni hio in na carson ha mi dwlich gyfil na jalafin gyma doroch ach se scans a hwnt. Agus ha siw feic yn gyfil dune gyfil Gaelic ha gyma og ha gyma öst ha agus lwctwrish dune y gyfil canonid illa han he Cailí cod ag dúcha. Agus ha sin Giannu madd loin y cwdoch ha siw feic yn gyfil coig
rinnig acne is Google Reviews agus TripAdvisor. Kan mi kaintach wil stocha go bhfuil magí ó an blin mé on na ha tachart as an Eilean. Ha mi sé dó ramas, well, ma hoga siú, ha mi dó ramas tá sich magí go bhfuil sin úsún iad a chois noch go bhí stúdú na ha tachart as an Eilean. Bha sin na fadachain nu a hosich magís mi híine a fráseacht. Bha sin na stocha go bhfuil dúinead bí cantan hí lucht na Gàidhlig de ha tachart roiada agus níos stocha gum bechodd a chois noch a bhí stúrach na himmerton. So ha man exemplar venue ha sus naski do dúine do bhaintse na skíide. Ha sin charge goch mouth úsún na buíon móra ha clach go náit ach Mensen na skide hat er féin an sus naski. Skuid na hart could dé na tachart is an hackne lingo flamingo Gaelic for well-being ha sit al gléf a dune ik wil dulige is een inchen na dulige is een jaansichi had chin stracht had de klach in de Gaelic had Shane had de togal fachger had de dol in sochgut so ha sit a dol gléf a was een Gianu Eilean Bardoch genúdi ha sin togal gras an kaint agus godifine sé sinne a chur Scrabble Gaelic idhok is chaisiid fiúch an hevel cúideach. Díoch is a bheit in uú bheit mi bríon de cúidegan a cheannich Scrabble Gaelic hafúdoch an in Australia agus hat Sin a leos staurach a miúse. Wil calacus ra. As go mag bam siúchtá garút big ma dhéon na tachart an had bhí acin as an Eilean a hú na coirsnach. Man naim san nuúí chuis amach fís gorá sin dul dhéanú eiche ma dhéon bardach agus fa sin smainich gníú daine le bardach is an léveh ach san na hánig sianar a bheit scríbeh bardach as a téad sianar fiantach as na hélannen agus an an húltin be lá héin hannig ad crain agus mar chóir sin rein sin leor bardach. Tragus ní annig sé i a slide an jo. Ha sin cúideach gur bhí deanú Eilean ga luch túris I fescaite saharn agus bháin na néile de gaine hat sin isteach na séchen na cruise ships agus cúideach fagin hat sin bus coach tours. Ha sin a bhí múchol dóil sataine a bhí gauschaig began Gaelic a hat sein, so ha sin gober leor óran a vis akin. Ha cúideach arsint in de slides ha na grasen kaint agus ha antoch man hat daine curlís hi had de staken ha sekel úach am gúta nu. Agus stop mé aderjalig an de skiden eles ha sin het ook al konra cúideach agus a sin rein sin fuchin mías rot ma dhéin an hechaling agus drein sin in gan óga bheit iadsan a Gianu man baverskeif a bhí cúth cuairst in henne a beannach in hé agus daine cín sin sennachchas an man té gang leintn agus ha sin Jordain heb bí sin brin ma dhéanaan heitú agus na céine an bheith daine an heitú. A bhíchéine sin nístruch a hacinne heb gan na sinne ó seachad gan an ágrí. Well, if man hoort me was sin togal data me dhéin na ha sin Gianus an Eilean is man exempleth dain sin survey nudi swa dune a frikert is leine no is Leoran beke wakkene as an Eilean. Nu de hosi sin a Fransheid was sin a gopeth ko die ingebog burnig gan mi kaintch virtu jolocher na hachel siú rithe a chaise Gianu ransuchuch clachad na Gaelic an an áiteach an pobloch. Is chudí mach nach ro ach 9 hun as a chiet den na Eilean an a áiteach an pobloch an a strónafuch a tachat as a Gaelic. Ach as an Eilean chuil sin amach go as a chumantas va cór is 3 fiche as a chiet den na Eilean a tachat as a Gaelic. Ha sit
siad sealtain géin go bhfuil 686% barach Gaeilge as an Céile a bheith as na háteachn pobloch farró ingebógad Gianú ran sa chu éiche. Ach i lá as surfachuil mar gan bí bheit 84.6% den na cóíon na tachart as a Gaeilge agus i lá nach ró cho surfachuil ach háisú féicin go bhfuil fad na seaarna bheith na hadúnig ingi as a chumatas ach be 36% in na cóíon na bheith a Gaeilge as a lá na slua surfachuil fecinne as an Céile. Seán díoch video bit cuideach sealtain cuiding gopad as an Céile agus cuid na daine a hána isteach chan mi caiinteach a bhfuil a fuam go mar sinach mi dul dhéach an chuú. Go bhfuil ar bhd stúri acin agus chuideach rú haíontach mai dhéanaan clipa seo sé ferganna daine hagopur as an Céile agus carid ga has ní fi cin hat a tuteach an harid in inise agus ní anna bh geusrí na Gaeilge pen an gá a bhaid ach si sin has si a tahart go trí fad a bhil Crálig an a gin na sí man a bhór agus hat atá sé sein ar aniu a clúis. Appalaif agus ryd gynnu le. Fashion quant the Gaeilge ach fashion quant the chuisnach cuideach is fashion Comataidh le cuidstine tóirí na bhacní na cheo. Fashion a quant is togan na chuisnach agus they had they seo se buai ha an Céile tó i a hinach. So amach chana som stocha cordis lichit de gynne chuist frecet in a strach. Ís lichit ach go baroch charde an achge is ga an Céile van hat het bí China strach agus brín die dune agus hannig cardus an amachas as a sin. Ís 57.1% go bhfuil a fada gunnas misnachil brín die dunéile is gan Céile sin brín as a chumantas na chan dílach as a Gaeilge. Ís 71.4% go bhfuil a cynnichuch agus a brín die baroch dune is gan Céile a dhís as a chumantas na chan dílach as a Gaeilge agus ís 85.7% ach réine go bhfuil a fada chunne seán únta héin is ga an Céile. Sa sin a fécinn sin go bhfuil dune China strach go má trí cató regular Jack in inis. It's hand cho Jonach bhí bríon die luchtúris cuideach sé rúd mai hasin a togel ceanlichen adas coisnach agus túrasach. Bha mi dul a bhríon raibh rúbig mé dhéon cos a hánig amheach. So hacha misir dí dódor an leor bostoch an bí sacús coí anna dávíle sa Siar diac. Agus ragi rasi chain anna dávíles fichit agus. Well, bha mi Gianú PhD ag ná. Sinna bechadach gynna hacha mídí dódó. Bha mi bríntí dune ag go Gaeilge fy hús a bheit cór is tífix a deich me dhéon canan me dhéon dúlchas agus rút mar sin nach agus bha mi sin bríntí cuidegan a chinich go magna oftadal an a leorbost agus mar sin chud mi teach go Comhairle cean tú an bhoch agus chuúirt dúms go cuidegan Jonach bríon dúms me dhéon oftadal agus me dhéon betha is na Eilean. As a chumantas agus
An y 2015 hannig mysio y lios, ymyrich mi y lios gysbu ffasg dod o'n rhasi tîn. Agus feisio y gyns tos gialog yn rhwng, mae ein yn teigeli fach yn y liwr bost, agus fa tor sgialog yn eich fa tor awr yn eich agus fa mi oes yn ydych yn y ianw i'ch gyda van haidd bicho cwdwchol agus hasynydd fasg yma, fasg ydy cheilis hwt mi, ha mi dolach o'r yn hei ceili i man taing ex notion ha mi ddi magi an y 2015 hyn agus fain sy'n chwgwn y gwrwys yn y dolyg opydd iddo fiach gysio condwg. Agus fas yn osion rydych yn ianw leis o iawn agus tianw caintoch gwrw. Wel, si canon hawnach cydioch dwlchus agus coesnoch gwrw sy'n y cwnt ys dreich dwlchus ys coesnoch ys ha canon y lwyb sy'n. Agus fas yn osion cwnt di biantus dwlchus na gaelig ys yn ffrygyrtyn. Char osion rydych yn gytwr wrs y chwth ydd chos. Agus sio collaborate ag dodo an cynifasios doch y 2015 hyn. Wil ich, ja. Ga door video GoPro wil ich mee zijn, ach pwy sy diolch mi hun ys dodo collaborate. So de has yn oes yn y ianw ys yn am di chachs, has yn y ianw tor man ha. Wel, ryd ha gyma cwydr o'ch ein has yn ffadog yn cwyw, fan has yn ydbi ffas agus ffas fy rosgwrs yn y nŵddi, has yn gyrru atres yn ysmw. Samidol. Chad chwyd mi sydd gael. Cwyd yn y biach yn ha bwyd yn falw yn y stôn o fwg. Agus has ydd gyma trwch, agus has ffeimi mi atrych gyda cydgyn as yn teigeli trip fy heoch, agus fa brin di heilig ar oed ag ceili na camor sy'n och, fa sy'n diolch o gianw hwys dolsach o dod, as chwalw mi'n hwra ac as hwrt at rydych man, if we'd known it was so run down, we wouldn't have come off the ship. Agus fashion y ffad gwyn gymryd dylich mi ein sy'n. Agus fashion y gyda, wel, hasyn oes yn ffas cydioch stoch yn bysyn y cydioch leis sy'n. Hasyn oes yn baroch hachwtys yn y ianw iddo stiwdog leis a fi iddo stiwdog leimwyn sy'n na coesnoch. Baroch gawr sy'n dyn i August doch y gybysyn y ffysgalt na sadja. Fesgr. Baroch hachwtys yn nesgars cydioch tachwtys yn y meis na Belgian nŵhich hasyn fashion diolch o brin di cydygyn yn yw a scalpau agos fa eisiau gyda gwrw i giondr yn Eilean ma'n y fa ach as na laich yn y gala. Hasyn oes yn cwrs litrych yn y ianw sgolch yn Saudi, ianw le dyn i gamsach y gaelig stoch y clawn hadol tro fi yn y gaelig cydioch iddyn ni ddor, agos hasyn oes yn baroch llawnich yn y hogael fi bwynio'n ei lan. Y fel cael acws cynnydd hwnnw, mae ha so se unmat gynffrochyd se hynnyns hasyn y ffich yn y gianw caintoch gyfel gyda chwysnoch ha stwrwg na ha tachyd yn ei geili. Hasyn y ffich yn ddi canon is dwlchus y hogael gianw tachyd yn agos hasyn y tor obrych yn sgorym yn dohyrnu oga. Hasyn cwdioch y cwnt ddi polisi yn nasiynta, mae'n esiamplydd economi sgalig hasyn y ffeich yn ffeimi gaelig y fi dyrnu hasyn opeth as yn heigeli, mae'n hasyn y cwdioch l'economi sgalig. Agos ha tŵr mwy creative industries, heritage industries cwdioch, so rydw gyma adegaliach a hawn. Hasyn y cwdioch le dwlchus agos tŵrysach. Ha an y plan y nasiant yn y gaelig,
had a brief me cursi clachgug as Janse goed na Gaelic, has een Janushin, has een feiken dunnet in a stach, had vier die Gaelic clachgug, waar could you gonna stay nudi gus charoisig guru Gaelic aan, wij vier die oordigug aan de Gaelic, agus notion wij aan vat 3 oors in a hijin emotion, agus at wij falaf, hoti the magis Roomse. I've downloaded WhatsApp to my phone. I've already done a few lessons. Duolingo, sorry, WhatsApp. I've downloaded Duolingo and I've already done a few lessons. Agus, legit man lingo flamingo gus na hadrun a vaun le derne fadagun na sharon te heen hashin kujoch a quart agus the plan in nashanta na Eilean agus a faking guvishin a coalition. So an as a flan hashin duliak hoch kamikage toch in had to blien is slantje ancient agus koishnoch agus Gaelic. So sin agus tapéis an éisteach dún is ha mé nóchas gan nach chód an haspan a gréis. Chósta daspanna gint betiach scinneal héin go má aindinach agus tangbór gof le chéile son tín a bhfuil cisteic buil gaomh. Agus bhfuil go de lé méag toiseach táiseach gur ó dúine caran dúmbach sa ra na chóplichu a said bhí má léomh go nóirsan sa chuoineal go léid a bhí uamasach séomhachal. A sin íine a dú lecinn ruta cinne háiseach in go nechtaí an gáin is chuirla Siar san toiseach táiseach gon cuiteach so hísin mar é go ín. Well, cisteic duine sa bhí. Nog ei? Hij was klein, nog. Ik ben graag een romiste Jan Haast, dat is nu gaan we Spanje kun niet bestellen hier. Dat is een Comataidh. Dan ben ik kwaad als je graag geviemsje toekomst de small. Die niet als je kwaad is, maar als je klooster daar tegen woord ze je met toekomst wie gauw je 3 je je hele je de hakwegus. Die in de karmen als je vindt in de chang. Ja, dat gebeurt als je die aan. Tugalach chanéime a bhí róhór ha mis muine chu pást ganna man an chéala go an rasta go bhfuil chané a róhór agus a daine mar bh teala cracha má ferscir chéile ach asna gíre a thuú planich in inis na chaid sin ar cála chuir i d'art ar scánach i láteach in ha chanéil áte fragarach má bhí anna bhela dheor sin ag an is an can is an fescar ar máil a bhíh fragarach gain. Is ga stokfuil stuidig in án agus gomir sin múáil daine nachil ar chorm agus ha nóir sin an cosci seán cuideoch. Sin ní a go bhfuil sin chaníil sin féinir mór an na flanig sa bhí an haróin a sin dul dheachan na tacharta san ar cóg agus seaachúadan agus stócha fe an trás a matin. Fiach ní oprachu as a roim a hagin rásta ach has ní ar cyngalach gur sca go bhfuil buin an sin húcinine gra a sin geirí fiche daine hortaisteach nus gan nóí gain sin gheanú sé 8 díach se sin na muoine smú a bheith sin isteach. Wel, sin över ba me gra sin man var se mache gro fagin sin an von een batien turis sin a barach kann sin dolle hingen. Gehaarheid san tro mias an haurige vision agus jemme de kumat me bouut an mortele schon. Kniewig is mi elle seit jemme gabi mother nog het dooi wout jan nortenach. Maar se kumat gel karmen na schon tor slo an juggen in steach be barach getien agus kom ge mi an vale fiemse we mi an vale na Deo wat maach se vale wiese. Jem sin bhí anna bhela agus luchtúris agus an dócha sa sin be an op a jaanú sin as náblion a seachad agus bha sin gorá sin féin áir máil agus a cuiart tachartas ar fescute sahar agus bha go mas a bhá. Bhí sin an núl
Has yn bachor o siwg ach chan ysym di ffasyn i ddod le sy'n ymlion y mi chi jac i gianw ach ha biarn mwran ys a ffi mir. Dyna Béarla. Bennig. Tapleis nach ceach agus tapleis magi agus teach sena taispanna thuúg gaine chomatí go má ein nach chaíú agus si rúta mór van agus rút am go gomatúlich táseog seit célí na háisi siú a bhcin dablíonna bheit sin ddíocha am kutse in de machas go lasig slóich dunne roedigen féikloch man wie dolle maag a ga ma wie féken farwellig laatje gewel ajaun set takeli far nuga dunne brin galig kormen korak gefa kopentien no koffie aan geweltje fiach in der tachertsen gedet set er schon tiige vros nog eens jachan na jach man gra aach go map go han leis man ba golige makeneusje gra ha tor warok segen landlok turis goin Sean wa har de blione sasing nog na blion Harien le stoch runne stok die mile luchturisch wenn ich segen nach nische a feinjak stoch choris hier tun Schach hat mach choris 3 mile luchturisch mo schon ha korn ma go vi an na keli es na blion van haroif ham so ri molleg schon na hasú de janu agus jede kan een nuksú na haas charom is da an man hoort mi agus sach ham nog eens van Schachan lachorigen ach tapleif an dasme. Jois. Am sé stean grúmúden hús am mun gre kal bevon hokalgon hultrus cha mé an gre go mé fékin duneoke hes skol haldsit feginu a dachan an nes nach helgalig gus at kopet weden gesur hall weden son pe as de heli gus pegat korm les gene be de skillen konrei gus am smu mar smá hachles kann sé gré organe en goede dunjakingus gan galig ha kuch féle wat kope an be vi kope an suugien ver behoorte galig wie gemaal laat dat ze wel show wat blionnechen ach ga wat ein korm vi klachtku gaan gus hat kope de hele skaskul dat ron gaan en les zo ha gemaal ook gus féin hek ide ga worden driaklik er sachat hat een féim gan godas soms mu warch is zat ha fé man hoe ochturische goele kan nach vi mogelijk go jet mag ze he gefai met dunjak in heen kujoch a te verbiet kaplium hun ganjele tachste se wel draaste. Gierige voorleid voor Rotterdam se gra le seit haar kuant le konlichen man valle is dia je de valle man as in klooster daar tugus geharet kel jane valle odken is dagalgus dientlia daar tugus haar kuant de sin jogin jogin je kel puchten agus maler tugus wie is se valle in konliche agus fin nogus gemik scheuche leibschen agus geharet man as in fiken le diatig agus lesige janus galit agus katjelle piartna is an stone agus so falvel njost gali cast agus fin gomor gemik schu hunde joginelle ha kuat emiane val agus de jurvia de janu man hasine kuat daar te schon haar kuat gel miane valle odkin if kaulemach is een blione sin gal agus te nooit jo hurde so dat dit gemische leibschen dolle daar. Ach, laat u nog hier. Dyna Béarla. Wil nog ha mi a leib moeien immert ma jelig ik nog een jak kunnen ga maar sin kan naar stuurles agus die man zo gein kutische sin a wa an se gradi nu het ma jene meintje een naatje wa heest sin orne hoorsi sin je jelig i boin an lochturis
or hanatje go big is machine lokalige gune ga meintje de skide. Is ga net Danielle hortesteach agus da sin farkin nach borin gein móran. Cha borin gein sin jennu trik. Or sé meintje an natje sin gen ha kontig som geis na ha. Ach lavéle ha fémalach gan agus íortas eglog turische son feinach ma héan nóchas agus héime sinne goten na loib ach chair sinni Janún hoas ganne buin an sinnne tinnisteach is ga meintje nate heen. Ach na begaten bevuach in diannig sin. I bhús átain na smúg a máticin go mo chuig. Bhfuil ceistic duine sa bhéle? Charit mi go bhéil. Mór Eilean. Apelus, van mi díoch dul ra, van mi dul chuir die na hoort magi go. Gynna fashion ocean ate asglwg an y stone of a cydioch van ha na hele nicht China stark in de wale. Ha na service naam, ha na sculpture naam, so de mosje nog. Fashion ocean kurthi stone of man ate cultural cydioch. Sin is gadoch gyfil sy'n ocean o fi an y main y wale. Ha sy'n gianw ciel, ha sy'n gachtrip, ha sy'n cosioch si is ysdraach ar stone of hawn hwni tachyd di dyne, fel i oloch. To codi yn tachyd yn ysdraach an y main y wale. Mosyn, se haba hawn, se stone of prif wale yn Eilean. Mosyn ha gianw ciel gyfil an y main y wale yn y hio. Apelus. Ach, belief. Duine sa bhéle, ceistic duine sa bhéle. Chané. Mar sin mór an tang, vaci, sa Eilean, wa sit muam sa chíndineach, scanneal hain. Fytu sy fwyach son y gorch yn chometi ma hwg sy sio. Dianan dyr ydyn Indineach a sio gwydioch. Dúlik han heikeli dúnach ik koig agus ha could gin go put down owners mar an fémi misje could dúlik. Ha we dochas go dik pikken gan de puile sio I chéli a we gacha ma. Eng woorde eerst. Kleva Boosjes in Eske kuspere kees, kiaven lessig kaarlik, skippende kaarlik, raai 3. Daar wielus 3 richet, kede richet. En daar schot door zeggen visserige, moet javen lessig in de kaarlik, en zo'n door skippende kaarlik, en saas en raai 3. Daar wielus 3 richet, kede richet. Bin niet al weer, wonderhaaskeis, fikje kisten, zijn bij hek boeil. Dat is gewoon. An aheis seo bud seachad fisoch bhúna gníomhan lesachaí an san skippin na gaelic an sás an san 3/4 da bhíle fichid sa 3 go da bhíle fichid sa 4. Mar híisiú ha seo golasteach sré farsin de gopad lesachaí te bhstein na Comhairle héin agus sa Comhairle. Ha gearchantas gan an opa seo an ag sia poinke hun. Har a molach gyn torag Comhairle fanier na hanbrain na haist seo. Ceistic duine sa bí. Aniel, gan je lomaas, gerit becher zo'n pistrige. Dagblad te gaan. Koosjes in Eske, kuspere koog, kus policy in kaarlik, maar giet, ganen en gniaaf. En daar zou te zeggen, het visserige moet les. Jessachig, adis, heet a goed, kolog koprig, agus boeil, moet woeligig, policy kaarlik, maar giet, ganen en Comhairle. Bín je neus mag geleden in mijn laag kijken, fikkie kisten se bij ik boeil. Dagblad de neus. Dagblad. An beped ma vi gael chéman an kindioch idden tlie, go vi tavan hedefis yn da chanach den coinsnachen, an nati vi dydych abdion man join. Mae dol hachos 2 mi tachalst is yn nahirach, noch vi coinsnach gael I gacin, ni ffeim gan y hedefis yn chen. Mae'n Eilean gyfyd gongorach mae'r ati sonrwyd gan y gaelig, ffeim sy'n gerab o gyfi ac yn gyfil sy'n adi yn arem, ywys hyd chi ma sio y gael. Sy'n yn polisi
Céad Chanan Gàidhlig chuir gríomh. Chanir go leor dulchúprach ac yn drasta le cwmys yn Gàidhlig an roinin go leor. Ys he deithtamach go bí Gàidhlig idir clachgu an náit cynúprach farach tíadach scoltin ys na mianan. Le cornil an siar ys bwywn yn ille. Ba déis yn pledacyn an hit yn drasta leis dy chéli tíag astianaf ma ha dyn jalasach hwy fi bydd yn y Gàidhlig an y swych un oprach ys coinsnach. Mis mwynhau a chorle idd môr yn begin fes yn bliwn yn eich siachat a hi diag yn ynnes cym pas ich illegal. Meid lwch wedi'i chanan by cwrsgyn prentystach is tystion yn trefnian y Gàidhlig torns tarnig gan y dyn oga. Sbiad a fechyn gyfel Gàidhlig deithtamach an yn barach hwy hun oprach. A sy'n jalaf lun oprach ysdiach dy gwni Gebeth byd ei ni dy canan ag gyfilad a taich gyda ein gaif dalchwyd es o chorle ygys tron y cholystio. So, se grin fi garafus biad y gra, ygys mae'r glistyn yn sôn mae'r chorle ar polisi am ysmwyn hyn estio ychydig y grin ygys barach gwyn astag a jonach y Gàidhlig ach gyhydd go pisioch mae'r ili ach mae'r ffarst gan y CPD ach na'n lwbr laia. Apelais. Ach, laat een huisje wel kist en een pech, kijk dan je ze wie. Mag ik? I am ik tot Comhairle wat er aan is grasion. Corona kan ik nalabale peskers je doen jugus en is gins mijn wijzen je vindt kan logen wat Gàidhlig kugan economy agus Gàidhlig je Comataidh wil stoken loogtje misluit. Quote go 40 million not stoch even parach haro Fransrug feer minute de janu agus gahare de Comataidh loge was agus fogin je ha leipne skortjen agus Comataidh goshol nach el Gàidhlig de klachke maar de hat gahare ik either foundation agus na apprenticeships ha dol agus shani stechan. Sean na mal nas o chymrifig sy'n ag ac i teinioch gymig sy'n tard gymwr agus ma ha sy'n Comataidh Gàidhlig hosioch fi am sy'n fi teinioch gyfel sy'n dol i anu sy'n agus yn ygyn tron ysgol agus y glos dy gybydd gyl sy'n ga ianu agus sy'n mi mar chorle Comataidh lwch gybrwch ac ein gyfi am sy'n fi Comataidh de had de tien, kun je dat uitbegonnen kunnen zien. Ik Gàidhlig aanschrik. Ik is de kuddes en ik is de gupet konli. College, ik is een goor, ik is beil, ik is luchtgaprig, karmien, het liadrig. Gàidhlig, ik is vergaan over de weg etje meisje aan lachgestel en je meien parkklassige gejanu. As de Gàidhlig gewoon. Vergaan de mallen in wat de Comataidh sy'n ei janu. Sbyn nog eens. Gelsinien pli, agus na gelsinien pli chawl, Sean, maar Dennis, maar Gloshin, Kalishinia, so nu wil ze gedis, sin gebrach a chanashinia da se diista, maar bij aan de stuurde, agus dat kost, dus kostkol in de dasje noorso. Dank woorden te komen ga we. Kundige is gelukt houden, maar als je niet drie gauw nu is het niet meer steun goed. Misschien kunnen we de rutten maar tachers. Ach, ze gebeuren. Boeien ook op het kon. We gaan er een chorle voor de kalender la heen. Femi, zien we naar het is een plek gaan in. Ach, misschien krijg je het geen politie zo goed in. Dus gevecht, moorloog, gebel, zien je kurloog, eet. Dan we daar gaan en gaan er kosk skillen warach. Dan we komen zo goed oprach. Ik aan de dag gaan en zo naar havelig. Dus na goedas, maar zijn gaan niet krijgen hier team. Als je patte woord die je haal zullen. Hallo. Ha colles fiet apprentices aan Narnish in de haast. Nachel. Bij mij aan Narnish meer zijn rash. Ik is wat colles fiet. Ik is had toch aan een kastje kujong. De nurtes. Had schuurt janu, no had schiet janu.
tort Gàidhlig as a chanan leis na apprentices sin. Or vil awn? Chan an yw'n gyfeil sy'n y fi, sas an hyn, ha program ac yn ysgrifennu apprentices ac yn hyn es y Comhairle. Ach, sy'n am i giol hwym a yw'n stoch rwt na strategig i fi ac yn i gobeth condi bwyl na nile, yw sy'n dweud sy'n pledd sy'n fer y fwydysg liadach. Ach, hym sy'n gleich yn diolch gyfeil rwt ac yn hyn carst yn tosioch, sy'n gobrach yma snor sy'n ysgwyl. Ach, am ysmynio hw dolen as go pwyngich ai hwgol na betre, mae yw'n bwch na Gàidhlig, halan hyd ac yn ahysg, gydyd, ffongol, gas tygsyn. Ein, fo fwy am chodig yn mae'r HIE sy'n hwnnw gwbrwch golod na, gabyd i bors na Gàidhlig. Ferfyl, sy'n ulfionetig fel y ffisrach ag ac yn carst, hwf lwch y chanen gen economi. Mae ac yn edrych yn ôl sy'n het torn y sasa, y fi gennyf tacri yn sy'n taich gan y chanan, ygys gan y hwprich yn ala lwyb. Chan am y chanan a sio, la hyn, itid se, jeff emin yng chanan, gan y economi, ygys gan y dyngni. Le oes tig heg apprentice yn narnish mae yn economi yn Gàidhlig? Le'r cael? Picture fi ac yw'n hachwle cael a hawn cwchianti di cheile. A mi cwrcist yd pergyn i ofach ysyn achal bwlwch fat y fwy'n o'n i hwn o'ch i ddyn. Fe mi ffyn ac a jeff eim yn fa Gàidhlig i dyn i gasen. Mae'r ergyn i ofach ysyn y fel o'n i os fe gran nach drain cael diaf. Fa mi gyda'r wel, mae sian no sian ha mi gyri cydd mil yn ocht achos gymysio'r trailer ywys y achosyn mitro elegyd na Gàidhlig edrych fwt. Ich yn chanel gyri nocht na Gàidhlig i fel. Ys y gyn i ofach ysagad. Sve grach at y smwynich mi ddiafydd mor sian. Gyfel yn teleg at yn ystach tron y Gàidhlig y dolti Michael am yn cercol as yn economi a sio. Ygys y pwlis gydyn ni'n chosi mwyn sy'n nid blio yn ysgania sian yn byg. Santro budget Gàidhlig gan economi. Ygys dwi'n sy'n cwydioch gahalo. Parsi. Ys gyfro'n hwyl car. Fiws o'n trailer. Yw'r egwrs de colwm chan yn drichgeg a fein, chom as i diti. Wel, chai'r cystig dyn ys Comhairle. Gra, lysyd hangorlig loib tor lwch gawns chi, gyharegydd apprentices. Agus had y gybyr cwn y sio gawnia, agus had y sio gawnia sy'n had dŵlwch eich begant Gàidhlig i'ch lointyn. Agus sy'n Michael Corman, sy'n blad torswg man had y gra. Agus man as yn y cymad yn ygyn y cymad ysgyd, yn ygyn y gybyr an hyn osta, agus an y roedden o'r sy'n ffordd fel at y cynnig hwyd y dyn. Agus a chwrw gymwr y loib apprenticeship sy'n. Agus sy'n Michael y blad torswg man oed mi, agus stoc arown, man eich sy'n care agus hospitality. Arown an roedden o'r sy'n gyd sy'n torswg yn tosio. Agus y coi ac yn mae'r Comhairle fy'n as dew eisiau ymglaeth. A fes yn ei geistwch di calwm o'ch gyflew. Gyw, a mi dog oedd go ceist ele mae gwtys be mae yw'n bil a chanen yn na halapa. Nwyd mi sy'n ein gwt a yw skid le cwtrwm cananach mae'r chanes y tyfer area of linguistic significant. Al sy'n ei golwys i sy'n a pwlen a'ch gwlwm yn gôn mae yw'n i fel isa gyd na fel bech ac o'n a lig siw las y fi sabet mae'n gŵr egrys. Ik yn iddo gyfel yn gord o galab ac yn sy'n bwlwch cyndiach haast dia tachorst hw sy'n rhaid cholos son ac nhwyd sy'n un dylefys tawg di gen fydd catio fel sy'n gyfi fi'n sy rhyw sy'n biach persentasio gan y fiach gybachor gan y hylan yn i'r gyliedd fi ffon nhw'n fratig ska chabagach na over y roi'n ysbwyd na bygau cael eilach sy'n hwys ha adef yn tlwy stocha na sáiste fer rwy'n bdyn y Gàidhlig an yn cwt gan y sgyd yn ymwylwch fer na chael uyd y gwynia ach fe mi sy'n cynnig yw gran Timichol
Sgyd y loch y tŵ ysmo a ha y nadef a ha bdi ond Gàidhlig gagwyr barach gan llw o gawn. So, chan mi tyg sy'n cymar y gag sgarich gianef. Chan i'n gyffe mwyn hylan ni'r fi ffon yn frachtig. Chan i sianach mae fiach person te hyn ha tor oprachus cnwas chi eg chorlid i gianef is sian codi siwriolta sugys di bwyn yn ila man tachede. Se velten niet in dat bij jou en toen sta je gewoon één. Nou, Pan y ja, porein, achos. Han har stof ik het. Hij is hem gelijk kies goed tegen hennes door. As if I could, Chair. No, the bill is out for consultation at the moment, so there will be a draft response in the usual way coming to this committee and to Policy and Resources Committee as well. Oké, dank u wel. Je kist ik de galm, wil dat ik het zie daar. Gleva, voor is niet echt groot het kusperische menig boeien kroeg al daar wil eens keer die het koken die het sa hij is hem kejak kogun ik kom te daar ooit te Michael show is afijn gaan een boeilet bien je me son kejak share goeie jas maar de hagen je kom te hele maar zo kun je shit dieren te zijn maar ja sentiano Eric. Chair, that would be deferring to the budget setting meetings for consideration. dus je kundige is zittig ja ja zit ik het Derek ja oké right whisper me je het is taich ik het communicaar ik hoor een kwanje en na is zo toch zeg het visserig maar het is voor communicaar ik is zo'n taich ik het kusanar beslagende Leonard Balkosje koor een kwanje en goed is daar is ben niet al weer maar na is gefik die kisten zijn bij ik boeien nou Har y geiriau beil jarabach iartus fo chwmyn ag Gàidhlig knac o'r son taik arigach chwtigus le lyrig ag prosiect cwach na clonia. Se farpish na asiant y bal cos ag Gàidhlig a sio o'r son scholar yn P. Comhairle P. Siach. I skipien fo scoltin yn Siar gol parstan cwtioch agos bi Comhairle y tort mynich ag Comhairle mil yn ot fi knac gach bliana hon. Ha match funding Comhairle mil yn ot Leonas aan voor corna geldtok agus sport na Gàidhlig. Had vi haar vi rina farpe shock is servacho or son imig bliana agus haar molk een untige corna go feich keer mil nog te richt son kurna klonje reer herman agus groenanten minige lesionaardofiker. Levan taag political wel keestek ten se bij berg het realichte Anil, mogelijk zo'n undige paragraaf 3 puntje heen zo'n aarske wil je ook undige. Ja, klima. Zo kun je zitten gusper met je dik stapelig zo'n village. En mijn dagelijks gebied garig en een share zo'n truppe guis dus jippelen. Hij is gewoon het in Jacco, kutje. Klima. Dank u.